días. Moitas grazas por aceptaren o noso convite para participar nesta xornada, que é unha xornada de homenaxe que cada fin de outubro se dedica a unha muller pioneira nalgún campo en que non é habitual unha presenza igualitaria de mulleres, non? E neste caso está dedicada a aquelas que percorreron o difícil camiño da ciencia, que por fortuna vai sendo cada vez menos difícil, ainda que todos sabemos que nunhas áreas o sigue sendo máis que noutras, non? E neste caso, as ciencias do mar, como non podía ser menos nunha Galicia que ten esta vocación mariñeira e atlántica, personalizado de Carmela Ponteiro, non? Acompáñame na mesa Eduardo Valguerías, o que lle agradecemos moitísimo o esforzo e case a aventura de chegar aquí mollado, non podía ser menos para un oceanógrafo, este auga que temos en Santiago, temos a Rosalela e a Chuia de maneira casi permanente, non temos ainda por navegar. María Xosé Ponteiro, coordinadora non só do Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos, que fai hoxe a súa primeira actividade como tal, porque antes era unha comisión de igualdade dentro do Consello e de alguma maneira pola importancia que o seu labor tivo durante os últimos anos e a permanencia ademais desta línea de traballo do Consello da Cultura, decidimos agora no verán que había que darlle un rango superior e converterlo nun arquivo, un centro de documentación, non? Ela, ademais, é a coordinadora deste centro e tamén unha das dúas coordinadoras da sesión de hoxe, non? Entón, eles tomarán agora a palabra, non me estendo máis, só quero rematar as miñas palabras antes de deixar a palabra a eles, o agradecemento a todos que fan posible, naturalmente a todos vostedes coa súa presenza, a Carmen Ponteiro por aceptar o noso convite, que ten unha parte de homenaxe pero tamén de exposición pública, non? Entón, non sempre un está disposto a este tipo de exposición, ainda que se feita con todo o cariño, con todo o respeto, como digo, con ese carácter de homenaxe, personalizando nela tamén o labor pioneiro de outras, non? O Centro de Documentación de Igualdade e Feminismo do Consello da Cultura, por o labor tanto de organización desta xornada como tamén parte dos materiais que se presentarán hoxe, naturalmente todos os relatores, relatoras e coordinadores de mesas e as dúas organizadoras. Falará en primeiro lugar o director do Instituto de Oceanografía e logo María Xosé Ponteiro vai presentar a xornada. Remato aquí para non consumir máis tempo e que a xornada avance de acordo co calendario previsto. Muchas gracias. Bueno, no voy a intentar hablar gallego porque puedo estropearlo todo. Lo primero, pues agradecer al Consello da Cultura Galega que me ha invitado a estar en esta presentación. Yo estoy aquí a título personal, o quería estar a título personal, porque cuando me dijo Toya que iban a hacer un homenaje a Carmela, pues la verdad que dije que me lo confirmaran la fecha para reservarle y poder estar aquí acompañándome. O me hacía ilusión estar aquí conmigo. Agradezco en cualquier caso que me dé la oportunidad de hablar en esta inauguración. Lo segundo, pedir disculpas por este retraso y por haberles hecho retrasar el comienzo de la jornada, pero en Madrid pues hemos salido con un cierto retraso también. Y además vengo mojado porque soy oceanógrafo de secano ya, de unos años por desgracia, y porque además en los barcos de pesca es de mala suerte llevar un paraguas, por lo cual pues ya se me olvidó llevar el paraguas a cualquier sitio. Bueno, pues en fin, yo creo que en esta jornada se va a hablar mucho de Carmela, de su trabajo, de su trayectoria profesional, y probablemente no se hable tanto de Carmela como persona.
Yo conocí a Carmela personalmente, aunque la conocía de referencias desde hacía muchos años, pues creo que fue en 1984, en un momento bastante complicado para un grupo de personas que luego se vino a denominar la Cohorte del 84, ¿verdad? Y que nos encontramos en una situación laboral complicada, que, en fin, gracias a la iniciativa de unos cuantos, entre ellos Carmela, es decir, que es una mujer de carácter, la conocéis todos, mejor que yo, pues se organizó un grupo para movilizar a nuestros responsables y conseguir pues lo que veníamos persiguiendo desde hacía tiempo, y además creo que lo que necesitaba en aquel momento el Instituto Español de Oceanografía, y era tener un grupo sólido y suficiente para dar respuestas a todas esas necesidades que se empezaban a plantear sobre la investigación pesquera. Esta cohorte ha ido pasando y yo creo que soy de los últimos que quedan todavía en activo de la misma, y es verdad que se ha notado en el paso porque empezamos a carecer de este tipo de especialistas y sobre todo de gente con esa cultura institucional. Una cultura institucional además que creo que Carmela ha sido un referente. Es una persona que a mí siempre me admiró por sus convicciones, una persona de convicciones firmes, y además lo que más me admiraba a mí era capaz de defender sus convicciones, y no solo en español, en inglés, y delante de grupos de señores muy prosopopélicos y con un gran conocimiento de todo, o por lo menos se les suponía, o se lo suponíamos, como eran aquellos consejos de ICES, en los que ella además destacó y se ganó el respeto de todos en un mundo que en aquella época sí que era absolutamente de hombres. En la actualidad pues hay alguna mujer, todavía sigue siendo mayoritariamente de hombres, pero las mujeres han ido ganando terreno. Por lo menos la secretaria ejecutiva es una mujer, y en la secretariado pues hay bastantes mujeres hoy. Para mí, que compartí tareas en el polo opuesto del mundo, porque ella se dedicaba a las pesquerías europeas, que eran las que teníamos todos como referentes, eran las más avanzadas en temas de investigación, organización, gobernanza, etc. Y yo me dedicaba a las pesquerías africanas, que eran exactamente lo contrario. No había datos, no había organización, no había gobernanza, no había nada. Y nos fijábamos siempre pues, en el faro de ICES, que llamamos, del programa ICES. Íbamos intentando pues, emularlos en la medida de nuestras posibilidades. Y Carmela pues, siempre nos lideró a todos los que nos dedicamos a la investigación pesquera, y que teníamos una cierta responsabilidad. Y es verdad que no siempre compartíamos opiniones, pero debo decir que es una mujer muy intuitiva y que se adelantaba a los acontecimientos. Los veía bien antes que yo, mucho antes que yo, y en la mayoría de los casos tenía razón. Ahora lo confieso aquí públicamente, no solo de ella, porque... y bueno, no tengo mucho más que decir, es que realmente la admiro como persona y como profesional, y le tengo un cariño muy, muy especial. El día que me dijo que se jubilaba, realmente pues sentí un vacío espiritual, digamos, y luego un vacío real cuando el teléfono no sonaba con la asiduidad que sonaba durante algún tiempo. En fin, no puedo deciros mucho más, o podría deciros muchísimas cosas más, pero creo que saldrán a lo largo de la jornada. Creo que es un merecidísimo homenaje como pionera. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado. Es normal la presencia de la mujer en este mundo de la pesca, en los barcos de pesca. Hay muchas observadoras científicas a bordo que antes serían como casos extraños. Y nuestro propio instituto hoy en día es un instituto femenino. Tenemos un 52% en términos globales de mujeres y un 48% de hombres, aunque es verdad que todavía no está suficientemente feminizado, y deberíamos pues, avanzar en esa línea para conseguir ese reemplazo tan deseado, por lo menos por mí, en el instituto. Pues
Muchísimas gracias a todos. Bos días, presidenta, Carmela, señor Vaguerías e todas as asistentes e todos os asistentes. Agradezo moitísimo as intervencións que me precederon, pero teño que retar o meu antecesor para decirle que coñeceron Carmela moito antes. Moceábamos xuntas en Vigo, non? Vigo de finais dos 60. Creo que poder hoxe render esta homenaxe, que ademais é unha reflexión, non é somente unha homenaxe de chegar, poñer unha medalla, darle un cadro a alguén e que marche ou poña na casa, sino de realmente falar a fondo do traballo que ela realizou e do traballo que se realiza no mundo no que ela traballou. En que medida efectivamente a consideramos porque é unha pioneira e en que medida hai este cambio do que nos está a falar o director de incorporación cada vez maior de mulleres a unha actividade na que ela era unha rara avis no seu día, prácticamente na xeración que reemplazou a da grande precursora que foi Ángeles Alvariño. Con estas jornadas o que pretendemos facer é exactamente iso, como ben dixo a nosa presidenta, desde 10 anos se están celebrando todos os meses de outubro, se escollen a mulleres que foron pioneiras en algunha actividade. Neste caso, falamos tamén, facemos un estado da cuestión do ámbito no que esta persona se desenvolveu, como foi na súa etapa con compañeiras e compañeiros máis ou menos da súa xeración, que nos pode contextualizar ben ese momento ou eses momentos, e tamén coas mulleres máis novas que están neste momento accedendo a ese 52% do que nos falaban, que están accedendo de unha maneira normalizada, é a ratio de poboación, é prácticamente a mesma ratio de mulleres que de homes na poboación, e isto é un índice normalizador extraordinario. Eso tamén o vamos facer, e ese é o espírito da xornada. Pero, ademais, ten un aspecto no que quero facer énfase, porque, como nos ven de decir a presidenta, estamos a falar desde algo novo dentro do Consello da Cultura, que é un arquivo específico dedicado a investigación, o coñecemento, a documentación da presencia, da actividade das mulleres na vida, na historia de Galicia, e que se chama Centro de Documentación Igualdade e Feminismos. En realidade podería ser chamar arquivo, que é de feito o nome oficial que na nosa institución teñen este tipo de mecanismos de traballo. Bueno, pois vai haber unha parte que me parece moi destacable, na que poderemos repasar a vida de Carmela a través dos seus documentos personais ou profesionais, a partir das 7 da tarde, na presentación da cartografía de Carmela Porteiro, que desde este momento estará exposta no noso álbum de mulleres. O álbum de mulleres é precisamente o centro documental máis, dito desde aquí sona mal, pero é verdade, máis importante, con máis antigüidade, e que ten traballado máis a fondo, máis seriamente, o rescate e a visibilización das mulleres galegas. No caso do álbum, basicamente, son mulleres que xa non están aquí, pero tamén incorporamos as que participan nestas xornadas, que van a estar por moito tempo. Por lo tanto, moi contenta, Carmela, de que inauguremos contigo o CEDIF. Vas ter que ter moita paciencia, porque non vas falar esta tarde, tengas que escoitar. E para unha persona tan discreta como a ti, supoño que falen de unha todo este tempo e non poder defenderse ou mandar calar, pois é o que toca hoxe. Grazas a todos os asistentes, as persoas que se inscribiron, e as persoas da familia que vieron, e sobre todo as persoas que nos axudan a facer isto posible, como María do Carme García Negro, a profesora xa ad honorem da Universidade de Santiago de Compostela, que fará a introducción do tema de mulleres no mar, mulleres na pesca e a singularidade da investigación mariña con Carmela Porteiro como exemplo, e que estará presentada pola nosa coordinadora no Consello da Cultura da Comisión de Ciencia,
Elena Vázquez Endón. Despois dunha pequena pausa, ás 11, vamos seguir xa co que serían esas mesas de encontro, de relatorio e de debate do que foron as pioneiras a memoria. Marilar Alexandre, que é membro tamén desta comisión, da Comisión de Ciencia, será quen presente e modere a chamada Memoria Pioneiras de Investigación Mariña, e aquí teremos a Victoria Besada Montenegro, do Centro Oceanográfico, a Belén Rubiar Mesto, do Departamento de Ciencias Mariñas da Universidade de Vigo, ou a María Loureiro, do Departamento de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago, falando dos asuntos que, como están no programa, non paro tampouco a relatar, pero dentro da mesa da memoria. E pola tarde, ás 5 da tarde, se presentará a cartografía, fará a documentalista técnica da comisión do... Como se chama, presidenta? Centro de Documentación, que é o primeiro día, Hoxe estamos estrela. Centro de Documentación en Igualdade de Feminismos. Por la tarde teremos a 6 da tarde, ás 5:15, unha entrevista, que aí é onde Carmela vai poder, efectivamente, contarnos de viva voz o que ela considere necesario e o que os xornalistas Eduardo Rollán e Manuel Reipán consigan facer de decir, e se non o distivan o decir eles, que son ambos da revista Galicia Ciencia, e estará con eles tamén Inma López Silva, que é a coordinadora destas jornadas xunto conmigo. A última mesa redonda é a dos retos de futuro. Como vos decíamos, queremos facer tamén unha prospección. Que está pasando, que vai pasar, e vai presentar Pablo Carrera, que xa nos acompaña e moderará, do Centro Oceanográfico de Vigo. Estará Iria Fernández Silva, Rosa Chapela, Isabel Ribeiro, da Universidade de Vigo, de CETEMAR e do Instituto Español de Oceanografía. Na clausura é probable que teñamos tamén alguna persona que non está no programa. Anunciounos a conselleira Rosa Quintana, que tamén por amistade especial e o afecto que lle ten a Carmela Porteiro, lle gustaría compartir con nós este evento e poderá ver por la tarde, se ela quere, estará clausurando a xornada. Nada máis, moitísimas gracias, que pasen a mesa, por favor, Elena Vázquez.